Okay, Myvi full wiring Max ECU Sport. Taklah cantik mana tapi okey lah. Yang ni TPS turbo di Honda. Yang ni IAT, IACV, VVT, boost controller, boost solenoid, oil press, aircon, crank sensor. Alah, mana crank sensor dia? Crank sensor, cam sensor Honda. Yang ni cam sensor Honda. Auto sensor 4.2 Max ECU. Bateri 12 volt. Ground coil, ground IACV, ground Max ECU. Lepas tu kita tengok dalam pula dalam. Yang ni asal punya wiring, tapping, RPM, LC request, benda apa lagi? RPM, taco, LC request, LC conversion class, MGC. Yang ni fuel pump dengan apa? Fan relay, flat shift. Ini alternator, oil press, dengan apa oil press dengan aircon, 12 volt ignition, 12 volt ECU asal, ada grounding asal, AC asal pun ada. Itu je lah Max ECU Sport fully function. Relay ni extra, ECU ignition injector extra, VVT, IAC, boost. Yang ni pun kita tak balut habis lagi. Nanti kita akan bawa keluar balik full wiring, kita balut, lepas tu kita tengok macam mana hasil dia yang terakhir.